Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni onge ng'ata kata gimoro amora mabiro mone golo chiwo ne kanisni ma pacho ka. Kowacho ni piny Kenya en piny maluoro Nyasaye kendo gibiro dhi mbele neno ni kanisni ma pacho ka omi sir kendo ger. Nowuoyo e kinde manoyore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Fellowship Annex Eldoret kama nomedo siro okang' mar riwo wi oganda jo Kenya kaka yor kelo kwe kod dongruok e thur kae. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono noriwore gi oganda e lamo e kanisa mar AIC Fellowship Annex e boma ma Eldoret. Kata obedo ni rawere mag Gen Z osebedo kaka soliet ne jatend piny kuom chiwo manogolo ne kanisa mar Jesus Winner Ministry, jatend piny omedo singo chiwo sir ne kanisni kowacho ni onge gimoro amora kata ng'ata mabiro tame siro kanisni ma pacho ka. That controversy about giving, about building churches, and about the place of God in Kenya. Mimi nawasihi ya kwamba musitishwe na wale ambao wako kwa mitandao ati wanajaribu kutuambia ya kwamba hatuwezi kujenga kanisa la Mungu. Tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Sijasema wapende wasipende, sijasema hivyo. Lakini tutajenga kanisa la Mungu Kenya hii. Wale washirika wako kwa makanisa ni wa Kenya. Na wewe ni raisi wa Wakenya. Na hii ni Republic of wakati unatusaidia saidia kanisa zote kwa sababu wote ni watu wako. Omedo siro kang' manoka mariwore gi Raila Odinga kowacho ni riwruok makamano ok en mar yombo e yiero mabiro to en maneno ni piny Kenya obedo gi kwe kendo nyayo achiel mar oganda. Competition is good because it gives us winners and losers. Unity is better because it creates a win-win formula for everybody. It creates winners without losers. Nobody loses in unity. Everybody wins. Bwana anasema sisi wote tuungane. Sasa wewe kama Mungu ameweka mkono, wewe ni nani kuweka mguu? Ogoyero kama wane jotelo ma pacho ka ma oseriwore kode mar bero piny Kenya kowacho ni okang' ma kama biro medo neno ni piny Kenya obedo kod dongruok. Tunaunganisha taifa letu la Kenya sio kwa sababu ya kugawana vyeo ama kupanga ushindi wa siasa. Tunaungana na tunaunganisha Kenya kwa sababu ya kupanga vile transformation ya taifa letu la Kenya itaendelea kwa kasi, ndio services ifikie wananchi wengi zaidi. Kama kuna Mkenya kabisa halisi mwenye hafai kuongea kuhusu ukabila ni mtu kutoka Central. Kwa sababu ukienda Turkana yeye ndiye anaongoza biashara. Ukikuja hapa Eldoret yeye ndiye anaongoza biashara. Ukienda kule Kisumu yeye anaongoza biashara. Lakini unasikia kuna mwingine anasema sisi watu wa mlima. Sisi watu wa mlima musiguse mlima. Moko kuom jotelo manoyore nyasi no jiwo oganda mondo miondikre okumba manyien mar SHA kaka yor jiwo yore mag thieth e pacho ka. I had all thought of a very radical decision that we remove medical cover for all parliamentarians, wale wadosi wote, civil servants, wote twende kwa SHA. If that is the language they will understand, because wewe umejitolea kila mwananchi apate mambo ya afya kwa karibu. But those who are privileged are the ones who want to mislead the rest of the country